وأنت تجعل الحزن والشيء سهلا سهلا وأمورنا فإننا دروسنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا ريك حديثة تمديدي جيغو أمور دي مودون joni en yaltali e dambugal ko yowndiri kon fi ufinagol ngol ko ɗum wonɗe jokkitude ɗo o wi tuttinama e oɗo sonnajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makitede safiyata bintu huyayi radiallahu anha yo arlo yallah on e makko qalat o maaki kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam mu'takifan fi lmasjidi o wi arino e sa'i tawne laaɗo sallllahu alayhi wa sallama iɓe ufini ka nder juulirde iɓe waɗi itikaf maɓɓe on ka nder juulirde fo ataytuhu azuruhu laylan fa haddastuhu kamɓe nene safiya ɓe maaki ɓe ari e nder jemma on e nder kikiiɗe ɓe seeni juuragol ne laaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ka ɓe ufini toon ɓe yewtidi e nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ثم قمت لأنقلب maaki kamɓe nene safiya ɓe immi ɓe hucciti noon ɓe fof yiltitagol ka galle ɓe yimi immi mi fokkiti yiltitagol ka galle fa qama mayi liyaqlibani nelaɗo immi tawno won ɓe ɗowtimmi yoɓe yani ɓe immi ɗowtugol lan ka yiltagol an yoɓe ɗowti tan kami woni yiltitade toon ka galle wa kana maskanuha fi dari usamata bun zayd hari oɗo nene safiya kañum ko hoɗi ko e ɗe galle wiyeteɗo usamata bun zayd ko to woni ko ɓe hoɗi wona e nder galle ɓurɗe hiɓɓodirde ɗen e juulirde nden o wi fa marra rajulani ɓe ari noon ha e nokku ɓe dari ma heɓe yarde doyi fa marra rajulani worɓe ɗiɗo rewi min al ansari e takamɓe madina ɓen falamma ra'aya rasulallahi sallllahu alayhi wa sallama asra'a fi lmashi ari ɓe yarayno doyi ɓay ɓe yi nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam no wondi e sonnajo on himɓe senora doyi ko ufiniɓe kono o ari ittiɓe wula seeɗa humpitike no ɓe fewdori joni noon himo yiltitade kamɓe kadi ɓe ɗowtude mo seeɗa wona yaadu hawjetendu wona yaadu wuggagol wona fokkitaka woɗɗi wona ka woɗɗi ɓe fokkiti ɓe kañum yi ɗum ɗon tum ɓe wuggi fa qala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makani ɓe ala rislikuma waɗe yahe yaadu mon ndu wonno ɗon yaade ndum waɗe ɗo yahe no wonno ɗon yarde noon wata on sansu ɗum ɗon innaha safiyatu bintu huyayi oɗo ko safiyatu bintu huyayi ni ɓe mana ko sonnajo an kaarijo ni awa fi hon ɗum wata miijo ɓeedogo e goɗɗum joni ma ɗum wiya men nandi men ɓartike nelaɗon heɓe yewtude e sonnajo maɓɓe on joni wata wawasi men jentoto ɗum woni ma miijogoɓe seytane dogina goɗɗum e ɓernde maɓɓe donc nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓanginani ɓe ko hombo ɓe wondi ɗon ɓay ɓawoɓe yiɗe ɓe taho waɗe doyi o taw hawjo ha feƴƴiti fa qala kamɓe ɗiɗo sahaba ɓen ɓe wi ɓen worɓe ɗiɗo subhanallahi ya rasulallah sena yewoɗani allah bi mana ɗo ko subbuginago kono ko bi mana ko ngal hawagol taajjub nelaɗo ɗum no hawni bi mana hara ɓe miijotoma goɗɗum annelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wi ɗum fa qala nelaɗo maaki inna cheytana yajri min ibni adama majra dami ɓe maaki na hay sina ko wulɗon ko wigol goɗɗum kono no seytane on no jindirde e nder neɗɗo on e nder makko ɓe mana ka ɓernde makko kono yaawi ko addata goɗɗum toon wono ƴiƴanɗa woni jindirde noon e neɗɗanke on ko noon kadi seytane woni jindirde e makko ɗum noon mo seytane woni jinde mum no yaawi ko seytane tan si miijo ngon naɓi miijo goɗɗum ngo yiltiti e ko o wonno toon kon ko ɗum waɗi si nelaɗo sa sallam ɓanginani ɓe honɗum fii yo ɓedat ɗum nelaɗo no huuli watta ɓe miijo ɓay kala miiji ɗo nelaɗo goɗɗum kon ɗum heɓata aɗa no hulɓe ni wa inni khiftu an yaqzifa fi qulubikuma sharra mi huuli watta taw seytane bogoto ka ɓerɗe mon bone aw qala ma nelaɗo maaki cey an goɗɗum ɓe maaki bone ma ɗum ɓe maaki goɗɗum ari e ɗiɗi ɗino amma mi huuli watta seytane bogo e ɓerɗe mon ɗen bone ha miijo ɗon ko on duwaka miijade wontana on bone ma ɗum mi huuli watta seytane bogo goɗɗum tun ka ɓernde mon on fof mum ɗo mana no lowtiri wa fi riwayati no fillaye annaha jaat tazuruhu sallllahu alayhi wa sallam fi itikafihi no fillaye goo no ardi noon
wondema nene safiya ɗo arno no juurade nelaɗon sallallah alih w sallam ka ɓe ufini ɗon fil masjidi ka nder juurude fil ashri al awakhiri tawi ɗum kadi oɗo riwaya tentini wondema ka sappo sakkitoro on mi ramadana e suuma e on fatahaddasat indahu yani o yewtidi e nelaɗo on seeɗa sallllahu alayhi wa sallam uytangol ɓe miijo fi ɓeygura ma kanko ko wulɗa kon ka suuɗu uytugol ɗum e makko sa'atan yeru dumun ne tum yeru sa'i ni tumma qamat tanqalibu refti kanko sonnajo nelaɗo o ɓaŋinene safiya mo ruttade ka suudu makko fa qama annabiyu sallllahu alayhi wa sallam annabi jomɓe ɓaŋi kamɓe kadi ma'a ha ɓe wondi e makko yaqlibu ha heɓe ɗowtude mo o hoota hatta ida balaga babal masjide ha ɓe hewtiga dammugal yaltugol juulirde nden inda babi ummi salama kat moggo dambugal nene salama sonnajo maɓɓe on kadi summa zakarahu bi ma'anahu on tuma o janti noon e o hadise o jantanimo ɗum ɗo firo ko ɗo ko wari ɗo ɗen ka hadise ɗo o wi algarib kone ɗen wahid huyeyi ɓa wiyamada ko binti huyeyi kon boni huyeyi o wi bi dammil ha'i sabu waɗugol ha on damma tural wohuwa ibnu akhtab alyahudi on ɗon huyeyi ko ɓiɗɗo akhtab alyahudi yankejo on zaimu bani nadre on ɗon ko kanko wonno hoorejo yani moko baajo bani nadiri en hoorejo maɓɓe ɓutila ma bani qouraysa o kanko o waɗidano e bani qouraysa en sabran e itnayin ɗiɗi on liyaqlibani woni manamum bi fattihil ya'i ko wuɗitugol ya on liya ara waɗali liyu ma liyi ko liya wa sukunil qaf e waɗugol qaf on kadi kowal liyaruddani wa yurji'ani ila manzili fi yo ruttan yani yo nattan o yiltitanmi ka galle ka miwi ton ɗen kanko ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam salasa fi bayti usamata nisbatul bayti ila usamata bun zayd o wi wo ko dambitugol galle ɗen suudu ndun faade usama bun zayd oɗo fa innahu sara lahu ba'da dhalika waɗi ɗum ɗon galle ɗe wontannomo ɓaawo ɗum ɗon arba nayi on ala risli kuma bi kasri ra'i waɗugol ra'u kasra poccal ley wigol risli arana rasli ma rusli o wi ay ko woni ɗum ala hay'atukuma e mbaadi mon ndi yani no wonno ɗon yaarude noon ay tamahala wala tusri'a waɗe ɗoy wata on heño bimana wa'ire no wonno ɗo yaade noon taw sansu ɗum ɗon yahon yaadugo awjere khamsa joyi on fa qala subhanallah ɓe wi senaye woɗani allah ko seniiɗo ay tasbihun warada mawride taajjub ko subbuginagol kono ko subbuginagol gon ko ari ɗo ko e nokku haawagol yani ngalɗugol haawagol almana alijmali kana annabiyu sallllahu alayhi wa sallama annabijo on ɓe laatino mutakifan fil ashri l awakhiri min ramadan tawi ɓe ufini ka sappo sakkitoron e suumaye wa kana yanqatiu fi mutakifihi ani nnas arne laaɗo sallah sallama hiɓe taƴidirayno ka ufinande maɓɓe ɗon yani ɓe ƴetteno ufinande maɓɓe nen ɗum ɗon pot taƴidiraɓe e yimɓe ɓen illa qalilan lil maslaha si wona seeɗani ko tata ko maslaha ɓe ɓe yiide yimɓe ɓen sina ɗum ko ɓe ufini ko haray taƴidiriɓe e relaxion e yimɓe ɓen hay ɓe gurden ka nder suudu itti sikke e goɗɗo goo luttuɗo si wona seeɗa hara ko haaju yani walisa ko sabu ɗum fa inna zawjatahu safiya radiallahu anha sonnajo maɓɓe o nene safiya on ɗon zaratuhu o juurino nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam fi ihdal layali goɗɗo e jemmaji ɗin fa haddasatu sa'atan o yewtide nelaaɗo e sa'i hum summa qamat ila baytiha kanko nene safiya o immi o fokkiti ka suudu makko falamma jabalahu llahu alayhi min karami l akhlaq falima jabalahu llahu alayhi min karami l akhlaq wallutuf al azim sabu ko
allah tagi nelaaɗo on tagidi ɓe e jikku tedduɗo e newaare mawnude sabu nelaɗo sa sallam jikku maɓɓe on go ogo ino mawni si tawi na ɗum wono teddungal maɓɓe ngal ɓe jogii alhaaliji maɓɓe ɗi ɓe jogii ɗin e ɓattineede ka allah harayno ɓe welaa ɓattaade kono tawde allah tagidiiɓe taw e jikku tedduɗo waɗaniiɓe newaare mawnude wa jabril qulub kañum kadi e heɓɓitagol ɓerɗe ɗen nelaɗo sa sallam allah waɗni ɓe ɗum fa qama maaha li yushayyi'aha wa yu'annisaha min wahshati lleyli nelaaɗo ɓaŋii kisan yo ɓe wondude e sonnaji maɓɓe on fii yo ɓe ɗowtumo seeɗa ɓe yewtida e makko seeɗa ɓe uytanamo weddande ko o weddi ko yani wula ko wulɗete kon jemma ɗum ɓe uytanamo ɗum seeɗa wa fi asna'i sayrihi ma'aha e nder ko nelaaɗo woni seenudude e sonnaji on kon marra rajulani min al ansar worɓe ɗiɗo immorde e ta kam ɓe madina ɗon ɓen ɓe rewi ka nelaaɗo e makko woni ɗon fastahya an yusayira annabiya sallllahu alayhi wa sallam wa maahu ahlahu kamɓe ɗiɗo ɓe hersi nde ɓe tata ɓe yaha yaadu maɓɓe ndin no yaadi e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo no wondi e sonna mum ahla on ko fandaɗo ko zawjatuhu andi kalimaji ko ara yara goɗɗum ahlu on ɗon fandara ko zawja ahlu on harara ko ɓeygure wonade ne eɗe ndin fof fa asra'a fi masihima kamɓe ɓe heñi fiyo ɓe feƴƴu nelaaɗo on ɓe yaha ɓe acca nelaaɗo on e sonnaji mum on sallllahu alayhi wa sallam ka ɓe woni ɗumannade ɗon ɗum ɗo fof ko noone kadi e needi teddingol tedduɗo tawi ko yimɓe ɓe teddama ko ɗuma ɓe ñentade ɗon ɓe tuɗa noppi ko hon ɗum oɗo woni yewtudude e sonna mum ma ɗum e misalji hannde ko fewndi e makko mbaɓe goo harano sendude e sonna mum ma goɗɗum go waɗɓe harano wawi wasa jokkita e ɗon faale ƴewde ndaara si heɗoto goɗɗum ma goɗɗum sabu sansodirgol neediji ɗin e mankugol andugol ko honno tedduɗo teddinirte e fa qala lahuma nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma kani ɓe tamahala wala tusri'a waɗe ɗoy watan heño watan wuggo fa inna allati ma'i zawjati zawji safiya o mi wondi ɗo ko sonnajo an on ni safiya andi zawji on no ƴetta wigol ɓeygu no ƴetta kadi moodi ɗo ɓe maki zawji ɓe makali zawjati par ce que nelaaɗo ko wondi ko sonnajo ɓe maki ɗon zawji ɗum goɗɗo ala miijade siko gorko woni ɗon fata'ajjaba kamɓe ɗiɗo ɓe haawi ɓe ngalɗi e koko nela sa sallam maaki wa kabbara alayhima wa kabira alayhima ɗum ɗon mawni e hoore wa kabira alayhima zalika ɗum ɗon mawni e hoore maɓɓe bi mana wiigol haray so ɓe miijoto goɗɗum e nela sa sallam wa qaalaɓe wi subhanallah sena e wodani allah kayfa tazunnu ya rasulallahi kono sikkirta an nelaɗo sa sallam annana nadunnu shay'an wondema minen min siktuma e goɗɗum e ma'a fa akhbarahuma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam humpitiɓe anna cheytana harisun ala ihwa'i bani adam wondema seytane toujours ko rerɗi ko woni faale makko on ko woni rerɗande makko nin kanko seytane ko kanko ko hoɗugol tum bani adama on cuɗawnamo piiji goo ha ukka mo kawdu waka ukkade ko so won signomo walahu qudratun adima e hooreymo mari cembe mawnuɗe e ɗum ɗon fa innahu yajri minhum majra dami min lutufi ma dakhilihi no woni noon jindirde e neɗɗanke on e ɓanndu makko nden mbimana ɓernde makko nden wono ƴiƴen ɗam won dogirde neɗɗo noon hakkinko tawi uyani ko o yolloto ɗon mo yani mo newi ya o wawa yollade e piiji ɗin fof wa khafiya masalikahu ko wana noon kañum kadi masaliku ko wana noon kadi laawi makko ɗi o naatita ɗin hiɗi suuɗi moƴƴa goɗɗo andata ko on to ɗi o rewrata a adana allahu minhu yo allah mooloyen e makko kanko cheytan bi himayatihi amina sabu nden ka allah ka o renata en kan allah reenu en danda en bone cheytane amin ma yukhadu min alhadis ko ƴettete kon e hadise ka sariya ɗo wahid mashru'iyatul itikaf la siyaman fi l ashri l awakhiri min ramadan no holli hadise on no holli wondema no sar'ina ufinagol ngol tentini noon ka balɗe sappo sakkitoro ɗen e nder suumaye on اثنين أن المحادثة اليسيرة لا تنافي الاعتكاف wondema yewtidugol seeɗawol kadi ko ufini ɗon yewdata e goɗɗo seeɗa ɗum ɗon bonnitata wonde himo ufini ɗum ɗo riwata ufinagol makko ngol khususan li maslahatin
tentini si tawi hara ko fi haaju yani ko fi maslaha fi nafoore goo kamo anasati l ahli masalan wono yewtidugol e ɓey nguure nden noon misal mum salasa wa fi husni hulqihi wa lutfihi sallllahu alayhi wa sallam no anndo kadi ka nder hadise ɗo moƴƴugol jikkunelaaɗo on e newaare maɓɓe nden ida anasaha si tawi nelaaɗo on sallah sallama nde tawno ɓe waawi yewtude e sonnaaji maɓɓe ɓe ittana mo sawtende nde wondoytanen e nder jemma o tumma qama li yusayi'aha ila baytiha nelaaɗo ɓaŋi e hoore ɗum kadi yo ɓe ɗowtumo o hoota ka suudu makko fakada yambagi an yatahalla almuslimuna bimisli hadi l akhlaqi nabawiya alkarima ko wano ni no haanani julɓe ɓen nde ɓe jikkinorto ɗi sifa ɗi jikkuuji nelaaɗo sallllahu alih wa sallam jikkuuji tedduɗi arba wa fihi annahu yambagi an yazila ma yulhiqu min tuhma ko noon te tawi no haanani nelaaɗon sallllahu alih wa sallam nde ɓe ittata ko tawata kon aray e maɓɓe immorde e tuume yani e tukke li alla yazunna bihi shay'un huwa bari'un minhu fiwata sikke e makko goɗɗum ko tawata nelaaɗo sa sallam ko ɓe dandiɓe ɗum ko ɓe woɗɗitiɓe on alhaali ɗon aw yambagi attaharruz mimma yusabbibu tuhuma no haani kadi rentagol e kala ko tawata addanayi goɗɗo tukkere o tukke goɗɗum o tukkire goɗɗum ma o tuumire khamsa anna shaytana lahu qudratun wa tamakkunu qawi min igwa'i bani adam no faamo ka hadise ɗo wonde seytane kadi mo mari kattanɗe imo mari newande allah hokki mo newagol fii yani sowonsingol bani adama naada piiji ka ɓernde makko eko ɓuri yawde eko yaawi fa huwa yajri minhum majra dami imo jindira e maɓɓe wano ƴiƴanɗan jindirta noon yani no ƴiƴanɗan circulirta noon e ɓanndu ɗum ko noon kankadi woni circulirde e neɗɗanke on qala ibnu daqiq al eid oɗo gandu mawɗo maaki kanko kadi mo sarhi nde ɗo wa hada mutaakkidun fi haqqi lulama mutaakkidun fi haqqi lulama o wi ɗum ɗo ko ɓurɗum tentude noon e haqqe karama ko ɓen wa man yaqtadi bihim e ɓen ñentinayɓe ɓe e tagol rento kala ko tuumi arata e muɗum e kala ko tawata kadi adday goɗɗum ngo sadisan sitta wa fihi shafaqatu nabi sallllahu alayhi wa sallam ala ummatihi no holli ɗo ka nder hadise kadi nelaaɗo no yurma mofte maɓɓe ɗen kala ko tawata goɗɗum aray ko suti e maɓɓe tawata wona e sabu ɓe heɓa ella wona sabu ɓe heɓa probléme e bange nelaaɗo sa sallam ma e bange kala ko tawata ɓe heɓira e probléme nelaaɗo sa sallam sakkoto ɗum ɗon fiwata hewto mofte ɗen fa innahu yalamu min zahiri alhal anna arrajulayni lam yazunna shay'a nelaaɗo tawi ɓe anndi wondema e ko feeñi kon alhaali on no feeñiri noon wondema ka ɓeeɗo worɓe ɗiɗo ɓe tuumaali nelaaɗo goɗɗum wa innama alima kayda cheytani ashadid tawi nelaaɗo kono hiɓe anndi pewje seytane jamfaji ko seytane jamfoto kon ɓay kaydi on ko ɓuri kon si ari haray ko fi jamfa ko jamfoto kon neɗɗanke o bugo e makko piiji tawa ɗi wonanay mo sabu lorra fa khafa alayhima an yuwaswasa lahuma bi cheyin yakunu sababu hilakihima nelaaɗo huli wata seytane so wonsinitɓe goɗɗum tawa ɗum ɗon si ɓe miiji ka ɗum wona e sabu halkagol maɓɓe yani ɓe heɓa ella sabu a jeeɗɗi on qala badu ulama yogay kanamo ko ɓen maaki wa minhu yambagi lilhakimi an yubayina lilmahkumi alayhi wajhu lhukum o wii no haanani kala ñaawonande ñaawowo nde o ɓanginanta ñaaweteeɗo e hoore mum on noone ñaawoore wonde arde e hoore makko nden ida kana khafiyan alayhi tawi ñaaworde no suuɗi e makko ɗo yo ñaawe wiye ko nde ɗo ñaawa e hoore makko yo ɓanginanmo tawa moƴƴa haa o annda ko honno nde ñaawore ɗon ardi e makko ɓayne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe tawi ɗum ɗa no suuɗi e ɓeeɗa hay so tawi ɓe miijaaki goɗɗum ko ɗum laaɗo sallllahu alayhi wa sallam e yurmede maɓɓe ngel moftuɗen e moƴƴugol jikku maɓɓe on e yaawugol sakkagol yimɓe ɓen ko ella tan on ɓe ɓanginani ɓe ko tawata yiltayki san hay seytane fuɗɗi addude goɗɗum ka ɓernde maɓɓe ta ɗum wawata natude ɓe mbaari laawol ngol nafiyan littohmati kamɓe lam e yani kam o ñaawowo on so ɓanginani wona ɗo ñaawede hoore mum on ko honno ñaaworde yaari so tawi nde ɓangananomo ɗum ɗon ittayi hannde kadi tukke ko arta kon e wondema ñaawo on ooñi keɗo ma o bambani e waɗa ma o yaari ɗo
ثمانية جيرة جواز خلوة المعتكف بزوجه ومحادثتها نقول لك هذه حديث وندنو دقي nde wonɗo ufniiɗo duhiiɗo nde o yewtidata e sonnaajo makko on e alhaali o ida lam yuthir dhalika shahawatahu almunafiyatu lil itikaf si tawi ɗum ɗon noon memminta tuuyo makko on sabu ko o yewtata e sonnaajo on immina goɗɗum ngol faale e makko tawa on faale ɗon ɗen ɗum ɗo riiwayi ufinagol ngol tawata ufiniiɗo hannda heɓugol e on alhaali ɗum تسعة جينا يوم قال ابن دقيق الإيد ورغان موضوع ماكي وفي الحديث دليل على هجوم خواتر الشيطان على النفس ويقولون كحديث دو در أو حديث دو كتندني وندما توبتان الشيطان كودوغين تايوان وقت بمد نت أنكم no yaawi ko nyosoto wonkin neɗɗanke yani no yaawi ko puusata mo e goɗɗum ko ɗum nela sallallahu alaihi wasallam sakkani ɓeeɗa o wi wa ma kana min dhalika ghayru maqdurun ala daf'ihi e ko woni e ɗum ɗon kadi ko tata e hina ko goɗɗo hattani sakka goɗɗum la yu'akhadhu bihi li qawlihi ta'ala amma non ko tata ina ɗum ɗon wonti wata sakkade be ɗum ɗon dogita ka ɓernde kono ara yonti nangitirtaake ɗum won Allah to ɗon yewtir noon la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha Allah fawata wonkin si wona taaka makke ɗum ɓeri ko kitaɗanaka konki nangitirtaake ɗum Allah sonani imma amiru sonani saruɓe ɓen bulughul maram e oɗo ɓe maaki alwasawis tatrukul qalba o wi so won sinale ɗen hino tappa ɓernde nden heña no konka ka ɓernde fa in istarsala al abdu ma'aha qadatu ila shakki so tawi woni jeeyaɗo on accitani yani so won sinalɗe ɗin ko ɗi konki kon laawol udditani ɗi laawol ngol awa hannde kadi ɗi ɗowamo kañum so won sinal ɗin ɗi ɗowamo faade sikke har hannde kadi ala o heɓaki san sikke ka ɓernde makko ton e kala alhaali no ardiri sikke ɗen wa in qata'aha bi dhikr so tawi noon o taƴiri ɗum nde seytane fuɗɗorimo so won sinde o taƴiri ɗum ɗon jantagol inde Allah wal isti'azat e moolagol Allah e seytane nde o fuɗɗiri addude sowon sinale ɗen yani sowon sinale makko ɗen ka ɓernde on ti janto inde Allah o moolo Allah e seytane o wi zahabat anhu seytane pottotomo so tawi ko seytane jinna on ko seytane yimɓe ɓen ɓuri hulɓinade ɓay ɓen ɗon hay on ti janti inde Allah hay o mooli Allah attara ɓe wonde makko ɗon hiɓe ɓeyda imo ndemo woola ɗum ɗon hiɓe ɓeyda puusudemo e goɗɗum ngoɗe ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wiydi e woɓɓe goo o wini wa iza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa iza hum mubsirun seytane fuɗɗoto adde goɗɗum maɓɓe tumɓe anta Allah kisan ɓe janto Allah hande kadi ɓe yiya ko on to ɓe duwa yaarude ɓe yilto ka seytane fokkiti ɓe naɓe illir toon akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin